football Titi par janga somthum pakhat na ngai thavele don ta ila Fenerbahce kai hruai tu Jose Mourinho chu match thum chunga tan hrem ani vele ta a ani hian Fenerbahce le Galatasaray in khel tumin in khel zuwa Galatasaray manager Okan Buruga nara apo sak peka hei wang hian Mourinho hi an hrem ta ani Mourinho an nara po sak Buruk hi Turkey international midfielder thin ni in tunai hian kumsam nga pakhat mi ania Mourinho an nara po sak nu hian tluzuin an boideu hatani kha Portuguese manager che dan chungchang hi thunai tu sanglam chuan chui zuin Chelsea Manchester United le Tottenham te polo ka hruai to hi match thum chung team ho theilo turin an hrema chu ba ka chuan Turkish poisa cheng nuai ni sing kwa sang ni zanga an choi tira hei hi pound sanga zakwa somnga panga ani Bundesliga a Bayern in zir top ni zana point thum an hlo chuan nuin Nizan Khan champion lai Leverkusen in point thum an hlo chuak ve lea khelmuala Heidenheim sikhat fain minisam kwa pakhat na a Emi Buendia gol khung mangin an hne sham Borussia Dortmund point kholmuala ve gol khatin Freiburg an hne point thum an hlo chuak Dortmund tan hian Karim Adeyemi Karni Chukwuemeka Serhou Guirassy le Jamie Gittens gol khat theu an khung ani Tihian Bundesliga te bula team then khatin khelsomni pariat khel to in then khatin khelsomni pasari an khela Bayern le Leverkusen hian khelsomni pariat ve an khel to a Bayern hian point somruk pariat nei in Leverkusen hian point somruk pahni an nei meka point rukin anin thlawani anni pahni hian khelma ba khi match ruk ve chawan nei to a point som pariat ve hlo chhuat theila oma hian Bayern in point ruga ma an hroya wangin champion turin an din mun hi a tha zual ta zelani Italia Football League sangber Serie A Inter Milan an chesuala permanent goal ni ve khungin anin hne tok Inter hian in khel thununin hun tha nei tam jok dei ma sela Parma hian omzenei takin an khela minute som pangana Inter hian Matteo Darmian mangin man hruai minute somli pangana Marcus Thuram mangin an khung bel lea signifya Interin ma an hruai to chung hian Parma hian second half an sipuran sut zawek minute somrungna Adrian Bernabe mangin an sipuran sut thena Minute somruk pakwana Jacob Ondreska mangin an khung bel le boka an sipuran sut zawder hemi nu hian goal dang alu bel tak lo awangin point khat ve an hlo chuak ta ani AC Milan po an chak zo lova an mikhwal Fiorentina nen goal ni ve khungin anin hne to ka minute sarina mikhwal team Fiorentina hian ma hruain Milan player Malik Theo chuan an lama tilut pala minute somna Moiskin an Fiorentina ta na khung bel zui Milan hian an mani khelmuala minute som chungin goal ni an chuak man dera ma se Milan hian minute som ni pathumna Chelsea forward Louis Tammy Abraham mangin an sipuran su thena minute somruk palina Luka Jovic mangin an khung bel boka Milan hian an sipuran su zo goal dang ero team pani te hian an sual chuak talova anin hne tok ta ani tihian Italia Football League sangber Serie A season kalmeka Inter Milan in khelsam thum pakhata point somruk pariat nain Napoli in khel somthuma point somruk palian neya Atalanta in khel somthuma point somnga pariat neyin nizana chakzo lo dang AC Milan in khel somthum pakhada point somli pariatan neya pakuana anniya champion base sena la nei zinga Inter Milan le Napoli te hi point li in anin thlau meka ma se Inter Milan hi an chakzo tak lo awangin Napoli hian nei zona rem chang an nei do na match an khel ma ba ka an chakani chuan an kar hi point khat chau ni turin anti gym theidon ani English Premier League match day somthum pakhat na khel ani vele boka heta hian ni Zan Khan Ipswich Town in Wolverhampton mikhwalin goal thum alut minute som parungna Ipswich hian liam dilap mangin man hruaya first half Wolverhampton hian su theilo ma sela minute som sari panina Pablo Sarabia mangin an suta minute som ret palina Georgian Strand Larsen mangin an khung bel zui hemi nu hian goal dang alu bel talova hun top lama goal ni an khung mangin Wolverhampton hian Mual nei tu Ipswich Town hi an le thalani Ipswich Town hi an mani khel muala English Premier League ka a zone in match ruk chung an tlom ta a hei wang hian kumsang khajakwa somruk pathum nuwa top 4 league china an mani khel muala a zona tumruk an tlom tlin le na masaberania an sul nu a chuan om lo hle West Ham in Bournemouth mikhwalin goal li alut thunga heta hian minute somthum pariana Bournemouth hian tun naya gol khung thei tak Evan Nilsson mangin man hruaya first half mikhwal team hian sikhat fain man hruai second half ero gol thum lutin minute somruk pakhanna Niklas Füllkrug mangin West Ham hian an sipuran suta minute somruk parina Jarrod Bowen mangin an khung bel le
in khel boruak atang tiala Bournemouth lamin khung bel ngei tumin an Norvezel minute somsari pakwana hlotling zuin Evan Nilsson mang bokin an khung bela an sipuran sut hemi nu hian goal dang lu bel talovin goal ni ve khungin anin hne tok ta ani Crystal Palace le Brighton in khela goal thum lutin red card pathum phor ani boka he mecha hian hun tirlam minute thum na leka Palace tan mateta chon goal khungin French striker hian apet lu tha hle Brighton hian sun ngal mai theilo ma sela minute somthum pakhat na Danny Welbeck mangin an su ta farsa fa chungnung zok anom lo mual nei tu Palace hian chakan tum hle khung bel ngei tuma an huai sen na hlotlin puin minute somnga pangana Daniel Munoz mangin an khung bela Palace goal ni te an playmaker Eze siam chho ve niin Eze hian assist tum ni aneya athaw hlok hle hemi nu hian hun tha dang gola an chantir theita lawa ma se boruak asang hle thung minute somsari pariana Palace player Edian Ketia chuan goalkeeper pe chua ball lak atumna lama hlawam taka fallin double yellow card atangin red card achoya minute somkwana Palace player vek an defender rin roll Magge hi an afim khurlo tuarin double yellow card atang bokin red card achoile Brighton lamin an tam zong na an mangtang kai thei bik lova goal ma mo team hian minute somkwa parungna red card an soi ta zok hial an defender poimo van heke chon double yellow card atangin red card achoya kimlo vea an khel nu hian Brighton in goal khungna hun tha an la fo hei wang hian goal dang lu bel talovin goal ni goal khatin Crystal Palace in Brighton hian hne ta ani Crystal Palace hian red card pahni choi chunga hnena an chana wangin English Premier League chanchina mani khelmola red card pahni choi chunga hnena changma saberan niya record tharan siam hei baka hian sakha jakwa somthum pahni somthum pathum season atanga chiarin Crystal Palace hian league a season khachunga Brighton home le away a an hne ve masak berania top flight league sang bera pheichuan season khata home le away a an hne na masaber season niin antan achuan om hle Aston Villa le Nottingham Forest in khela munom hle boka goal thum lutin goal shot tum somthum parukzat omna chuta tanga tum som pakhat goal zona petna mecha hian mual nei tu Aston Villa hi goal ni goal khatin an chakani Villa hian minute som pathumna Morgan Rogers mangin man ruaya minute som pangana Dutch forward Daniel Malen mangin an khung bel zui minute som panga mual nei tu Villa hian sinhi fain man ruai dera ma se Nottingham Forest an nual lova Western takin an Norlet ngam zel second half minute somnga pasarina Jota Silva mangin an sipuran su then zui hemi nu hian boruak changzual le ma sela goldang ero alu bel talau thunga Aston Villa hi goal ni goal khatin Nottingham Forest laka hian an chakta ani Arsenal po in lanin an chesual thunga Everton khelmola point khat chawan hlo chuak Arsenal hian English Premier League a champion base na lanein champion theidan lanei ma sela an base sang to lova chuwangin Mikel Arteta poin English Premier League a in Champions League angai poimo to zok ti lan tirin Bultan tu nget nilo anom nual heti chung hian Arsenal hi bol chang tam zok hun tha po in siam tam zok an niya goal po khung masa zokin minute somthum palina Leandro Trossard mangin man ruaya Everton hian an nor luatan tuara Arsenal hian counter attack mangchangka in Sterling a ball pass siam rem tu Trossard hian leisula apet lutani Everton hian in khelan thunun theilova ma se golero an thok chuak minute somli pakwana Arsenal left back Lewis Kelly Harrison titluin penalty achoya NDA an David Raya bolo na lama chiang zetin apet lu zui hemi nu hian team pani in hun tha an nei te an khoral veka Arsenal hian an player tha te second half a lutir ma sela goal an thok chuak big lova goal dang lu bel talovin goal khat ve khungin anin hne to ka point khat ve an lung oi atul ta ani in khelzoa Arsenal manager Arteta an penalty an choi chungchang soin voi song panga lai ke en non nuwa po ka ngai dan chuan penalty turanilo atia penalty an choi chungchanga match official te thutlungna alom lo hle Arsenal hian point thum an hlo chua zalo awangin Liverpool tan champion kong awl samzuala Arsenal hian khel samthum pakhata poi samruk pahni nein Liverpool hian khel khata khel claim jok chungin point som pakhat lain man ruai fala chuwang chuan Liverpool tan pressure awm manglo le zualta ani Arsenal le Nottingham Forest sitlo masela English Premier League tebula an din mun adang lam lova team dangin an le thal thei ri lo chuwangin anni pahni hi pahni na le pathumna an om chhun zom ri don ani La Liga Real Madrid an chesuala an mani khelmola ngei an mikhol Valencia laka an tlom
in khel hmunam taka hian minute som pakhat na Real hian hun tha naiin Mbappe penalty hlo chua Vini ana peta ma se Valencia goalkeeper Mamardashvili an thazetin alo dan sak hemi nu lok minute som pangana mikhwal team Valencia hian Diakhabi mangin ma an hruai thunga corner mangtangkain Diakhabi hian atau lut Real goalkeeper wa achemhan lovani first half Real in ansipuran su theilova ma se second half minute som nga na a Vinicius Junior mangin an su ta Madrid sa corner pe ta tangin Vini hian a khunga Vini hian penalty hlama sela amhing chetur athup then Real hian chak be seina an nei sang zuala norpo an nor na hle ma se Liverpool ina an leifel to lon manga Valencia ala cham Georgian goalkeeper Mamardashvili an paltlang non thei thlot lova tumria te me Liverpool goalkeeper hian safin lona a khelna Valencia hi a chan him hun top don na roya Valencia player Hugo Duro an goal khung thungin Real Madrid defending pher zeu kara Valencia hian attacking Duro hian chiang takin atau goal ani hemi nu hian Real in hun tha nei le ma sela Mamardashvili bok an paltlang theilova goal dang lu bel talovin Real Madrid hi an mani khelmola goal ni goal khatin an tloma Champions League ka Arsenal ma chon tur hian point an hlo chuak zo talovani he matcha hian Real Madrid hian an goalkeeper tha tibot kor tu hliam ane wangin an chhor theilova atha chang dol tu Andre Lunin po akelama harsanna ane wangin an chhor theilova hei wang hian kumsom pakomi goalkeeper Fran Gonzalez san Real Madrid tan bultanin goal ni achua an tlom zui ta boka Real Madrid hian kumsom pakomi goalkeeper bultan tu an man ta ka wang hian kumsang khat zakwa somkwa pakwa September tha ikar kasia san kumsom pariat le niza som panga upa ni chunga Real Madrid tana bulatan nuwa Real Madrid tana bultan theino pang ber record Fran Gonzalez hian asiam ta ani Barcelona in Real Madrid result thesa in Real Betis an mikhwala bultan tu pa nga in bultanin Champions League atan anin khek lem lo bok ma se bol chang tam jok chungin hun tha po nei tam jok chungin an chak zo bik lova goal khat ve ve khungin anin hne tok Barca hian minute sarina gavi mangin ma shoi ma sela minute som pasarina corner mangtang ka in Betis hian natan mangin an su ta hemi nu hian Barcelona hian goal khungna hun tha an nei tam hle ma se Betis goalkeeper an paltlang zo lova goal dang lu bel talovin point khat ve ve an hlo chuak ta ani ti hian La Liga season kalme ka Barcelona hian khel som thuma point somruk pasari nein Real Madrid hian khel som thuma vek point somruk pathuman neya point li in anin thlauta ama a point thuma in thlau thin kha point khatin an kar azau belani pathumna Atletico Madrid omin point somnga pasari an neya an chunga omte an chak zo lo ve ve awangin Atletico Madrid hian an khelma ba ka hne an chan chuan an chunga mi te an hnai zual ve le theidon ani France League Sangber League 1 a Paris Saint-Germain an champion fel dera an ni hian ni zan khan an mikhwal Angers sikhat fain mini somnga pangana Desire Doué goal khung mangin an hneya PSG hian point khat an champion pui thei to lain point thuman hlo chuaka an champion chiang hle khel somni pariata thum somni pathum chakin tumnga draw an neya unbeaten record nei chungin an champion fel der tunai hian point som sari pali an neya panina Monaco le pathumna lil ten point somnga ve ve nein point somni pali in PSG hi an sang fala khelma bak match ruk atangin an ni pathum hian point som pariat theu chau an hlo chuak thei towa PSG hi an hnoya mi te tan hian phak thei an ni talavani PSG hi League 1 season nung som pathum atangin tum som pakhat zet an champion ta a France tual chungin elna an thonun hne ri hle Luis Enrique kai hroina hnuaya PSG hian season kalmeka in elna an khel zonga champion no moi choi be seina an laneya cup difference a final an in pet kai towa Champions League a po quarter final in pet kai to in champion be seina an nei lian hlea an team captain Marquinhos point soin tun season a hian in elna an khel zonga champion vek an tum thu asoyani German legend Thomas Muller chon kumsamni panga chung a chen chil Bayern Munich chu season kalmek zoa hian a chua san don ta BBC na Tarlan dan chon kumsam thum panga mi hian Bayern tan hen match jasari somli pathum khelin Bayern tana match khel tam berania Bayern tana gol khung tamlama po pathum na niin gol zanhi somli pasari lai akhung tling to ani ama hi attacking midfielder niin second striker angin chhor ani deuh bera Bayern Academy a hen inzir chuakin senior level a hian kumsang hi pariat khan a debut match a khela Bayern tan hian Champions League no moi tum ni choi to in
Bundesliga no moi phe chu tum som pahni te mewa choya Bayern a hian champion no moi samthum pathum a choi tling der to ani Thomas Muller hian soin kazin kong ka ngai to hian arau pui ka ti hleya ton hriat dang dai le chuanom tak tak te nein thei ngil thei to lo tur hun lom om bik te ka tong ani tiin Bayern a hun man chung chang hi a soi ani Thomas Muller hian anram Germany tan match za samthum pakhat khelin gol somli panga akunga kumsan hi som FIFA World Cup a phei kha chuan Golden Boot choi moina adong phak hiala Germany hi kumsan hi som palia FIFA World Cup a champion no moi a choi pui bokani ani hi wai thalam to ania chu wangin Bayern po hian answer tam lutuk to lova season kal mek Bundesliga hian Bayern tan match som ni pali khelin gol khat akhunga heng match som ni pali atang hian chumria da chau bultan tu zinga atelani nizan ve khan I League khelchun zom niin Aizawl FC in Rajiv Gandhi Stadium mall puya andin hmunti chiangi namdari an mikhuala he matcha hian minisom pathumna rin zualan gol hmashwa hi khungin Samuel ball pass thazet rin zola hian siam remin goalkeeper apal tlang nuwa gol ruaka apet luta hemi hnu lok hian rin zola hian gol khung belna hun tha nei zui ma sela gola achan tir theilo rin zola hian minisom ni panga chungin hat-trick siam theina rem changa neya ma se gol khat bak akhung lo thung Aizawl FC hian an nor na hleya minisom li pakhat na ain her chuain rin zola cross ball namdari defender Moro lamin an lama tilut palin Aizawl FC in first half a Sydney fine man shuai zuya second half tir lam minisom nga na a rin zola bokin defender in an veng chungin striker tha ani zia alantira Aizawl FC goal thum na khung hemi hnu hian Aizawl FC hian hun tha dang nei zui lema sela chakmamo mizawin I League club kan nei om chun Aizawl FC hian Sithum fain namdari hian neya season thara I League khelchon zom zel thei turin an him ta bokani ma se he matcha hian minisom ko parian na Aizawl FC midfielder poimo TK an double yellow card atangin red card achoya no chua ani Aizawl FC din munti him lo tu SC Bengaluru an chak zo lova chu wangin Aizawl FC hi point ni in an sang ta zoka te bula somna Aizawl FC hian season an khar ta bok ti hian SC Bengaluru le Delhi te hi I League atangin an relegate ta a abak team dang som te hi season thara kan muchun zom thei don ta ani transfer thule ngai thlak chun zom ta ila Fabrizio Romano tarlan danin Manchester City chuan Leverkusen atangin German attacking midfielder Florian Wirtz laklu antum chun zom zela Kevin De Bruyne mun ruang no khana turin Florian Wirtz hi an base ani Sunday Mirrorin tarlangin Manchester City chuan Florian Wirtz manatan hian pan mak tadwai za an the chuak ngama ma se Bayern Munich in laklu antum ve boka wangin City hian elpuilian an nei don ni in alang team talk in tarlangin Manchester United Nottingham Forest le Juventus baka Bayern Munich te chuan France striker Crystal Palace ta na khel me kum somni pasari mi mateta laklu antum Football Insider in tarlangin Aston Villa chuan Chelsea atangin kum somni pathumi England forward Noni Madueke laklu antum chun zom zela Madueke hi Chelsea hian ahlim lo ni in tarlan ania khelna hmun abese anga achan tam tok lo awangin chawna thar ma chhona chhuwa adu ni in tarlan ani Spanish chanchin bulian ten tarlangin Liverpool le Manchester City chuan Barcelona atangin lamin yamal laklu antum dona kumsom pasari mi Spain international forward hi Barcelona hian shalphal don lo ma sela sumle pa ya Barca din mun hi a that lo awangin hei hi rem changa lak tumin English club lian pahnih te hian lamin yamal lam hi an hoi ani Spanish chanchin bulian ten tarlangin Barcelona chuan Uruguay center back Ronald Araujo chu Liverpool atanga Luis Diaz laklu na turin man tangkai an tum team talk in tarlangin Manchester City chuan Aston Villa atangin Morgan Rogers kumsom ni pahnih mi laklu an tum dona Pep Guardiola hian City Academia in zirthin Morgan Rogers hi City senior team tan inlan tir atum hle ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile phot ro se